Turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru muri kino gitondo mugiye gushikirizwa na Diana Ninahazwe. Uyu munsi n'umunsi w'amatora rusangi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, n'amatora ahava aba mu gihe hari umutekano muke mu buseruko bw'ico gihugu. President Felix Antoine Tshisekedi aramutswa Kongo avuga ko yiteguriye gutanguza intambara ku Rwanda haramutse hagize ikimusotora. Hanyuma ikintu gikomeye cyane ni amagambo atajyana kwihumure, ni amagambo atajyana ku mahoro, ni amagambo atajyana kwituza, ni gashoza ntambara. Uyu ni Alain Mukurarinda, ni cegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda asubiza amajambo ya President wa Republika Demokarasi ya Kongo. Muri make kandi ingingo y'umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco iha uburenganzira bwo guhezagira abantu bakundana basangiye igitsina irikuvugisha benshi. Muraza kuvyumva handi hato. Aha muri Amerika leta yatanguje urunani rw'ingabo mpuzamakungu bwo kubungabunga umutekano w'ubwato mw'ibahari itukura. Idonido yano makuru yose ni mukanya isasi. Nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ingingo y'umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco iha uburenganzira bwo guhezagira abantu bakundana basangiye igitsina irikivugisha benshi. Ibindi kuri no nkuru na Oriane Itangishaka. Ku munsi wa mbere Papa Francisco yaremeye icese ko yahaye uburenganzira abapatiri bwo guhezagira abantu bakundana basangiye ibitsina. Iyo ngingo irakomeye mu bijanye n'amategeko ya Eklezia Katolika ifise yo kwagura idini no guha ikaze abantu bose. Ariko kandi Eklezia Katolika yagumijeho itegeko ryayo ryo kutemerera abasangiye ibitsina guhezagirwa mu buryo bwo kubakana ingo. Naho iryo tangazo rya Vatikano rifatwa na bamwe nk'intambwe mu bijanye no kudakumira umugwi w'abantu, bamwe mu migwi y'abaharanira ineza y'abakundana basangiye igitsina LGBTQ+, bavuga ko batahura ko Eklezia Katolika iha agaciro abantu bakundana badasangiye igitsina kurusha agaciro iha abakundana basangiye ibitsina. Urwandiko rwashizwe ahabona n'ibiro vya Vatikano bijejwe amategeko agenga idini rya Katolika rwaje kunganira ikete ryashizwe ahabona mu kwezi kwa 10 ryari ryandikiwe abakardinali babiri bafise ivyiyumviro bihagaze ku mico ya kera. Muri iryo kete Papa Francisco yasavye ko uwo muhezagiro avuga wokorwa mu buryo butitiranywa n'imihezagiro y'ubugeni. Urwandiko rushasha rusubiramwo ubwo buryo bwo kubahezagira, rukagaragaza ubudasa buri hagati y'iyo mihezagiro ibiri, ngo kuko ukubaka urugo ari amasezerano yo kunga ubumwe mu buzima hagati y'umugabo n'umugore. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Leta zunze ubumwe za Amerika yatangaje urunani rw'ingabo mpuzamakungu rwo kubungabunga umutekano w'ubwato mw'ibahari itukura. Thomas Kamirindi nivyaje kutubwira. Kuva mu kwezi gushize umutwe w'abahuti wigaruriye kandi utegeka igice kinini cya Yemen, unaterwa inkunga na Irani, urasa za misila na za drone ku mato mpuzamahanga mu nyanja itukura. Uvuga ko ari uburyo bwo kurwanya Isirayeli kubera nayo intambara yayo irimo irwana na Hamas mu ntara ya Gaza muri Palestina. Kubera ibyo bitero bidasiba kwiyongera, sosiyete mpuzamahanga zikomeye z'ubwikorezi bwo mu nyanja zimaze guhagarika ibikorwa byazo mu nyanja itukura no kunyura mu muhora wa Suez. Hasanzwe hanyura byibura 40% by'ubucuruzi mpuzamahanga. Ayo masosiyete rero yagiye gushakisha andi mayira, amwe ajya kuzenguruka kure mu nkengero za Afurika y'Epfo. Leta zunze ubumwe za Amerika ivuga ko abahuti babangamiye cyane ubuhahirane mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego yifatanyije n'ibindi bihugu bashyiraho urugaga rw'ingabo zizajya zibungabunga umutekano mu nyanja itukura. Mu ntangiriro, nk'uko itangazo rya Minisitiri w'Ingabo za Amerika Lloyd Austin ribivuga, urugaga rugizwe ku ikubitiro n'ibihugu 10 ari byo Leta zunze ubumwe za Amerika nyine, Ubwongereza, Bahrain, Canada, Ubufaransa, Ubutaliyani, Ubuholandi, Norvege, Espagne n'ibirwa bya Seychelles.
bazajya basangira amakuru y'ubutasi kandi banazengurukane bagenzura cyane cyane mu majyepfo y'inyanja itukura no mu kigobe cya Aden gituranye na Yemen. Umurwi wa gisirikare RSF uri mu yirwanira ubutegetsi bwa Sudani wigamba ko wigaruriye umurwa mukuru w'intara ya Al Jazira iza ubwa kabiri mu zigenderwa cane muri ico gihugu n'ibirindiro vy'ingabo. Temistokle Mutijima abandanye no nkuru. Iyi ntambara hanini yagize ingaruka ku murwa mukuru wa Sudani, Khartoum, intara ya Darfur n'ibice by'akarere ka Kordofan. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Khartoum kuri uyu wa mbere yashimangiye ko nta gisubizo cya gisirikare cyemewe mu gukemura aya makimbirane, ko inzira yonyine irambye ari iyemera ko hazaza ha Sudani mu bya politiki hari mu maboko y'abanyasudani b'abasivili. Mu itangazo yanyujije ku muyoboro wayo wa X yahoze yitwa Twitter, ambasade ya Amerika yavuze ko imitwe ya SAF na RSF igomba guhagarika imirwano muri Sudani, ikubahiriza inshingano zayo zikubiye mu mategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi, ikubahiriza uburenganzira bwa muntu kandi ikareka ubutabazi bukagera nta nkomyi ku baturage ba Sudani babukeneye cyane. Imiryango itanga imfashanyo ndetse na Loni bamaganye uburyo ibibazo bikeneye inkunga y'ubutabazi bikomeza kwiyongera muri Sudani, aho abagera kuri miliyoni 6 bavanywe mu byabo ndetse abarenga 12,000 bakaba bamaze gupfa kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Umuryango nterankunga w'abanyanorvege NRC utangaza ko abasivili barenga 300,000 muri leta ya Algeria bataye izabo kuva imirwano ishyamiranyije umutwe wa SAF na RSF muri iyo leta yadutse kuwa gatanu ushize. Imiryango itanga imfashanyo ndetse n'abaturage benshi bamaze kuva mu mujyi wa Wad Madani bahungira muri leta zituranye nawo. Mathilde Vu, umuyobozi ushinzwe ubuvugizi mu muryango NRC, yahamagariye impande zihanganye muri Sudani gushyira imbere umutekano w'abasivili zikabareka bagahunga nta kibi kibabayeho. Yongeye kandi guhamagarira umuryango mpuzamahanga kongera umuhate mu bikorwa by'ubutabazi no kotsa igitutu impande zihanganye ngo zihagarike imirwano. Muri Afrika y'Epfo abakozi bimba ubutare bagera ku 2,000 baraye bigaruriye sosiyete yitwa Impla, bayigaruriye biciye mu myerekano yo kwiyamiriza ico bita gahembo k'intica ntikize. Oriane itanga ishaka. Banyene iyo sosiyete bariko barakora ibishobotse vyose kugira bahagarike iyo myerekano ya mbere ikomeye ibaye inyuma y'imyaka itari mike. Impala Platinum Holdings izwi nka Implats yavuze ko imaze kumenya abakozi 63 mu barenga 2,200 bayo batanguye iyo myiyerekano ejo ku munsi wa mbere. Abo bakozi bake baraye bavuye mu bibanza byo mu kuzimu bakoreramwo baduga hejuru mu ijoro ryakeye bava aho abandi bariko barakorera iyo myiyerekano. Iyo sosiyete ivuga ko iyo myiyerekano iteye kubiri n'amategeko. Iragabisha kandi abo bakozi bose igira iti tugiye gufata ingingo kuri abo bakozi bagize uruhara mu gutegura iyo myiyerekano iteye kubiri n'amategeko. Ivyo biruko mu gihe ibikorwa vyose vyo kwimba amabuye y'agaciro vyahagaritswe n'abo bakozi hamwe na sendika mu buraruko bushira uburengero bwa Johannesburg. Itororokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP ritangaza ko abayobozi ba sendika y'abakozi bo mu gihugu National Union Mine Workers batanguye ibiganiro n'abo bakozi kugira bumvirize ibibazo vyabo. Umwe muri abo bategetsi yagize ati twizeye kuronka inyishu hamwe no kumvikana ukuntu twokura abakozi bose mu bibanza vyo munsi y'ubutaka bakoreramwo kugira dutorere umuti ibibazo bihari mu buryo bworoshe kandi burimwo umwumvikano. Barakoze bagenzi bacu kuri ano makuru agezweho hirya no hino ku isi bateguriye bakaba baheje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu voa@akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Abanyagihugu muri Republika Demokarasi ya Kongo mukanya baraza kwinjira mu matora rusangi harimwo aya president, abashinga amateka n'abategetsi b'inzego z'ibanze. Muri rusangi abiyandikishije ngo bazotore baharugwa mu miliyoni 44. Uruhande rumwe rwizeye rukiza muri ano matora, urundi nta vyizerero yafise ko habe namba. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru Temistokle Mutijima ari mu Rwanda. Ni amatora abanyekongo, abaturanyi ba Kongo ndetse n'amahanga hanze amaso mu buryo budasanzwe. Ariko impamvu irumvikana kuko Kongo ari igihugu cyihariye haba mu mutungo n'ubuzima bagituye babayeho.
Uyu Flori Chimanga ni umucuruzi w'amayinite yo guhamagaza kuri telefone w'imyaka 32 y'amavuko i Kinshasa hafi y'icyicaro cya komisiyo y'amatora Seni. Aganira n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP kuri uyu wa kabiri yagize ati ku munsi w'itora bizaba ari umutuzo. Mu itangazwa ry'ibyavuye mu matora nibwo hashobora kuba ibibazo. Urabaza uwo nzatora? Simuvuga, sinshaka gukubitwa. Mu mwuka w'impagarara hafi miliyoni 44 z'abatora ku baturage bangana na miliyoni 100 ba Kongo bahamagariwe gutora perezida wabo, abadepite ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'intara ndetse n'abajyanama ba komini. Ku mwanya w'umukuru w'igihugu, perezida ucyuye igihe Felix Tshisekedi Seni yahaye nomero 20 kandidatire ye arahatanira manda ya kabiri, aho ahanganye n'abandi bakandida 18 b'uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi rwacitsemo ibice rutabashije kumvikana ku mukandida umwe bahuriyeho muri iri tora rikorwa mu cyiciro kimwe. Nyuma y'ukwezi kwa za mitingi no gusezeranya byinshi abaturage, ibikorwa byo kwiyamamaza byarangiye mu gicuku cyo kuwa mbere. Uyu wa kabiri wari umunsi w'umutuzo mu bijyanye n'amatora wo gutekereza n'uw'ibikorwa bya nyuma mu itegurwa ry'iri tora, mu by'ukuri risaba akazi katoroshye mu bijyanye n'ibikoresho muri iki gihugu kinini cy'ubuso bwa miliyoni 2.3 za kilometero kare. Uwitwa Eric Koma, umukozi wa leta wari wambariye imbere mu ishati ye umupira uriho ifoto ya perezida ucyuye igihe, mu cyizere cyinshi yagize ati batwijeje ko ibikoresho bizaba byageze mu biro by'itora. Ku masangano y'imihanda ya Kintambo Magazin ahakunze kuba hari abantu benshi mu masaha ya mu gitondo, abanyakinshasa babajijwe n'umunyamakuru bavuze ko baza gutora nomero 20, nubwo mu buryo busa nk'ubwivuguruza bavuga ko bakeneye impinduka. Abo ni nka Gedeon Panzu w'imyaka 27, akaba konvayeri wa tagisi itwara abantu mu buryo bwa rusange bita Esprit de Mort. Uyu musore yagize ati muri manda ye ya mbere ntiyashoboye gukora ibyo yifuzaga bitewe na Covid, ariko mu ya kabiri agiye gukora ibitangaza. Mu maso y'abashyigikiye Felix Tshisekedi, Josephine Gigi, umwarimukazi w'imyaka 59, ntiyorohewe ariko yarabyiyemeje, araza gutora nomero 3. Ntavuga izina rye, ariko nomero 3 ni Moise Katumbi wahoze ari guverineri w'intara ya Katanga, ufatwa nk'uhanganye bya hafi na perezida ucyuye igihe. Ati ni ngombwa gutora uhebuje bose, hamwe na nomero 3 dufite icyizere, Imana idufashe. Ku rundi ruhande rw'igihugu i Lubumbashi hafatwa nk'ahiganje abashyigikiye Moise Katumbi. Murumba Kalongo, umucuruzi wo ku muhanda w'imyaka 46, ntajijinganya n'isegonda avuga ko azamutora, kubera ko nk'uko abivuga Felix Nindashima. Muri uyu mujyi wo mu majyepfo ashyira uburasirazuba, Cyril Murage w'imyaka 67 wize ibijyanye na politiki yagize ati ejo nzajya gutorera impinduka mu gihe ibisubizo bizwi na mbere y'itora. Icyakora uyu ntiyavuze izina ry'uwazatora kuko yibutsa ko itora ari ibanga. Naho Melissa Feza w'imyaka 53 ufite impamyabumenyi ya lisanse mu ndimi n'ubuvanganzo bw'igifaransa, we ntazajya gutora. Nta mukandida n'umwe washoboye kumwemeza, ariko ikirenze kuri ibyo nk'uko abivuga ni itora ry'urwiyerurutso, ni uguta igihe. Igoma, umujyi munini wo mu burasirazuba bwa Kongo, mu mutima w'intambara zimaze imyaka 30 zizahaza akarere, icyizere ntacyo. Eric Mumbere, umusore w'umushomeri, yagize ati Imana idufashe ku buryo uwo tuzatora ari uzatangazwa. Twarababaye cyane ku butegetsi bwa perezida uriho. Naho Whitney, umucuruzi w'igitoro, umunyamakuru yasanze ku masangano y'imihanda ya Instigo ho mu murwa mukuru wa Kivu ya ruguru, ntiyizeye na busa ko amatora azarangwamo umucyo. Avuga kuri Felix Tshisekedi yagize ati twamutora tutamutora azatsinda. Ku ruhande rwe, Esperance Mazika, umucuruzi w'ibigori w'imyaka 50, akaba n'umubyeyi w'abana 9, ntazi neza niba azabasha gutora. Kimwe n'ibindi bihumbi by'abanyekongo, ikarita ye y'itora yarasibamye. Yagize ati ni ikibazo. Kabone n'ubwo Seni yizeza ko umunyekongo wese uri kuri lisiti y'itora azabasha gutora. Temistokle Mutijima urakoze. Hagati aho umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ntiwarungitse indorerezi z'amatora y'uno munsi kwa gatatu muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo umuryango wasohoye uvuga ko naho wari witeguye ubusabe bwo gukurikirana ayo matora butemewe n'inzego zibishinzwe za leta ya Kongo. Iryo tangazo ribandanye rivuga ko umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko wipfuriza guverinoma n'abanyagihugu ba Kongo amatora harangwamwo amahoro kandi witeguye gukomeza gushigikira ibihugu vyose biwugize. Abandi batarungitse indorerezi muri ayo matora n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya.
tukivuga ku vy'amatora muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, President w'ico gihugu Felix Antoine Tshisekedi avuga ko yiteguriye gutanguza intambara ku Rwanda niharamuka habonetse imbarutso. Mu ijambo yashikirije abayoboke biwe n'abandi bari baje kumwumviriza yiyamamariza ku kibuga c'indege ca Njili kuwa mbere, President Tshisekedi yavuze ko nihagira umunyagihugu wiwe asubira gupfa azosaba inama nshingamateka kumuha uburenganzira bwo gutera u Rwanda. Amajambo yasubiyemwo aganira n'amenyesha makuru ba televiziyo imwe y'Kinshasa mu yasubirwamo mu Kinyarwanda na Eric Bagiruwubusa kumwe na Temistokle Mutijima. Kugira ngo tubone amahoro hakorwa iki? Nuko umushoza w'intambara, kandi narabivuze ndongeye mbisubiyemo hano ndabibabwiye kubera ko nari narabibitse. Iki gitondo naganiriye na televiziyo imwe yo mu mahanga, ariko sinashatse kubivuga. Nayibwiye ko nabigeneye mbere na mbere abaturage ba Kongo, aho nabivugiye Cango, kandi ubu nibwo mbivugiye kuri televiziyo ya mbere yo muri Kongo aho iwanyu. Haramutse habaye agatero gatoya gusa, bariya mwabonye bishimisha bavugira i Nairobi, agatero gatoya gusa, reba neza ku minwa yanjye, ndahita mpamagaza mu nama imitwe yombi y'inteko nshinga amategeko nk'uko itegeko nshinga ribinyemerera, hanyuma mbasaba uburenganzira bwo gutangaza intambara ku Rwanda. Ndabivuze kandi nkoresheje imvugo nyayo kubera ko ibyo ndanabyiteguye. Kandi rero uyu munsi ntibinasaba ko twohereza ingabo zo ku butaka mu Rwanda. Duhagaze iwacu dushobora kurasa kugeza i Kigali. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Kuki bibaye ubu bitabaye? Ni ukubera ko mbirambiwe. Bahingiye ririya kinamico ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ryaba ari abantu batazi ibyo barimo mwabonye Nairobi, kugira ngo babone uko bongera guha urwaho M23. Murumva ko igihe cyose nabaga ndi mukuri iyo navugaga ko ntazigera nganira na M23, kubera ko nzi ko ari ibikoresho leta ya Kigali ikoresha igenda ihinduranya uko ibishatse. Ndabizi ko ari mwe Abanyarwanda mubiri inyuma, ariko kuri iyi nshuro birahagije. Kandi nanabibwiye Abanyamerika, ibyo nabwiriye abaturage Cango nari narabivuze na mbere. Mu kubaha Abanyamerika narababwiye nti murabona ko Kagame adusuzugura, nari narabibabwiye. Aradusuzugura, ubu birakwiye ko haboneka umuntu uhagurukira kumuhagarika, kandi uwo muntu ni njye. Niyo mpamvu mbivuze mbisubiyemo, si urwenya. Kiriya kintu bakita ngo iki? Alliance du Fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko to babeti lisasi congolais moko akufi. Icyo ndamutse numvise ko bafasha agace na gatoya cyangwa bakarasa isasu rigahitana umunyekongo umwe gusa, si babiri, umwe, nzakoranya imitwe yombi y'inteko mbasaba uburenganzira, kuko niko itegeko nshinga ribivuga, ntangiza intambara ku Rwanda. Ndabibabwiye, baramutse babikoze ejo kuwa gatatu, mu gihe Abanyekongo bazaba bajya gutora, imitwe yombi zabiteranye kugira ngo bampe ubwo burenganzira. Kandi ndabivuze, ndimo ndababwira ko dufite ubushobozi uyu munsi. Ntibatinye, Abanyekongo ntibagire ubwoba na buke. Uyu munsi dufite ubushobozi buhagije bwo guhagarika amabi y'uriya muntu. Aujourd'hui, les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Leta y'u Rwanda ivuga none iki kuri amajambo ya President Felix Tshisekedi? Venuste Nshimiyimana yavuganye n'icegera c'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda, atangura mubaza ko amajambo ya President Felix Tshisekedi yakiriwe n'ubutegetsi bw'i Kigali. Amagambo avuga ni amagambo utafata nk'imikino, kubera uyavuze uwo ari we. Ibyo ari byo byose ni amagambo ari kuvugwa n'umukuru w'igihugu, nubwo ayavuga nk'umukandida, ariko kuba umukandida ntabwo bivana yuko ibihe byose yaba arimo, ntabwo bimuvanaho iyo statu, ntabwo bimuvana kuri urwo rwego. Ni amagambo sinaya gusa yavuze ejo, tugendeye ko nayo yavuze mu bihe byashize. Hari igihe ari imbere y'urubyiruko ati uwashaka kohereza ubutegetsi bwo mu Rwanda nzamushyigikira. Muri ibi bihe byo kwiyamamaza ati perezida w'u Rwanda ni nka Hitireri, nzakora ku buryo arangiza nka Hitireri. Ati perezida w'u Rwanda sinzongera kuvugana nawe, tuzahurira mu ijuru. Nk'uko nari mbivuze, ayo si amagambo rwose akwiye umukuru w'igihugu ibihe byose yaba ari mu gihe cy'amatora, yaba ari no mu bihe bisanzwe byo kuyobora igihugu. Hanyuma ikintu gikomeye cyane, ni amagambo atajyana ku ihumure, ni amagambo atajyana ku mahoro, ni amagambo atajyana ku ituze, ni gashoza ntambara.
ariko icyamubabaje cyane iyo umurebye avuga urabona ko ashingira kuri ruriya rugaga Alliance Fleuve Congo rwashingiwe i Nairobi mu cyumweru gishize n'uwahoze ayobora akanama k'igihugu gashinzwe amatora Corneille Nangaa na M23 irimo. Birasa naho byamubabaje, nayo mpamvu asa naho yongera gutunga agatoki u Rwanda. None se ko ibyo bintu byakozwe n'umuntu wari mu byegera bye, bigakorwa n'umuntu w'umunyekongo, agafatanya n'abandi banyekongo, yabanje gukemura ikibazo abo banyekongo barimo bamubaza? Kuki mbere yo gusubiza abo banyekongo aho baba bari hose, baba bari Nairobi? Numvise guverinoma ya Kongo yaranashatse kwikorera guverinoma ya Kenya, uretse ko guverinoma ya Kenya yabisubije iti hano abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo batekereza. Ni ibibazo abanyekongo twamye tubivuga ko bafite hagati yabo, ni ibibazo abanyekongo bamubaza. Kuki ahita abyikoreza u Rwanda? Ngira ngo muri disikuru twabonye arimo atanga interview niko abivuga, arabivuga ariko nta kimenyetso atanga ko noneho n'abariya bari muri Kenya cyangwa se n'abari ahandi nabo kuko ngo bashyizweho n'u Rwanda cyangwa se bashyikiwe n'u Rwanda. Ni abanyekongo bamubaza, nabanza asubiza abanyekongo. Uwamwumvise aravuga ko isasu rimwe gusa niriramuka rirashwe hagapfa umunyekongo umwe gusa atari babiri, ko azahita asaba imitwe yombi y'inteko nshingamategeko kugira ngo imuhe uburenganzira bwo gutera u Rwanda. Nongere mbikubaze, muvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, murabifata nk'imikino cyangwa se murabifata nk'ibintu biteye impungenge? Nk'uko natangiye mbivuga, amagambo nk'ariya avuzwe n'umukuru w'igihugu, nubwo yaba ari umukandida, nongere mbisubiremo, ntabwo ari gufatwa nk'imikino. Ariko ku rundi ruhande, reka dufate igihe cy'umwaka umwe gusa, duhereye umunsi dusubira inyuma. Ibyo avuga ngo isasu rimwe niriramuka rirashwe, muri uwo mwaka hamaze kuraswa amasasu angahe? Muri uwo mwaka hamaze kwicwa abantu bangahe? Muri uwo mwaka hamaze gusendera abantu bangahe b'abanyekongo? Hejuru y'amasezerano we ubwe yagiye yishyiraho umukono, ntashyire mu bikorwa. Uyu munsi se nibwo nyine isasu rimwe niryiyongeraho, biraba bihinduye iki se kuri ibyo ngibyo tumaze kuvuga? Ibyo ngibyo nibyo navuze ko ari gushoza intambara gusa. Nyamara yaba u Rwanda yaba ibihugu byo mu karere byariyemeye, byiteguye kuba byamufasha, byafasha guverinoma ya Kongo ibishyizemo ubushake gukemura kino kibazo mu nzira y'amahoro. Tunagarutse kuri disikuru urimo mbazaho, we ku giti cye nka perezida wa repubulika yarangije kuyidekarara, aravuga ati ndabishaka, atari ku itegeko nshinga rimbwira ko mbanza kubaza inteko. Ku giti cye nka perezida, ku giti cye nk'ukuriye ubutegetsi nyubahiriza tegeko executive, yarangije kudekarara intambara, ariko amategeko yamubwira ko bigomba guca mu nteko. Ku banyakigali bumvise amagambo ya Tshisekedi uvuga yuko afite ubushobozi, ko ingabo ze zifite ubushobozi bwo kurasa i Kigali zibereye muri Kongo, abanyarwanda batuye uwo mujyi, atari abo ngabo gusa n'abandi batuye ahandi hashobora kugerwa n'ayo mashashu, abo ngabo murababwira iki? Icyo nababwira nuko abanyarwanda bakomeza gutuza, bakomeza kugana gukora imirimo yabo, kuko umutekano wabo urarinzwe. Uyu munsi ingabo z'u Rwanda zitangiye kurinda, sinejo hashize umutekano usanzwe urinzwe. Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda, ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Twandanirize ku kiganiro Amerikana na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa 12 1998, abadepite ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bemeje ikirego cyo gukura ku butegetsi President Bill Clinton. Cyari kigizwe n'ibyaha bibiri: kubeshya urukiko ngenzacyaha rwa rubanda, grand jury mu cyongereza, no gutambamira ubutabera. Ikaze mu kiganiro Amerikana.
urubanza rwaturutse ku mukobwa witwa Monica Lewinsky mu kwa 11 1995 ubwo yimenyerezaga akazi mu biro by'umukuru w'igihugu Maison Blanche yatangiye gukundana na President Clinton wamurushaga imyaka 28. We yari afite imyaka 21 y'amavuko. Bakundanye umwaka n'igice kugera Lewinsky avuye muri Maison Blanche. Inkuru yabo yakomeje kubibanga, ariko hari abo Lewinsky yabibwiraga gutyo gusa bya gicuti. Amaherezo ariko inkuru yaje kumenyekana iba kimomo mu kwezi kwa mbere 1997. Ku mugaragaro, ni ukuvuga no ku mateleviziyo, President Clinton yarabihakanye, arirenga, ararahira ati sinigeze ngirana imibonano mpuzabitsina n'uwo mukobwa Lewinsky. Mu kwa munani kwakurikiyeho, bombi bitabye urukiko ngenzacyaha rwa rubanda, umwukwe undukwe. Bombi batanze ubuhamya, bakoze indahiro yo kuvuga ukuri kose. Perezida Clinton ariko yaje kuvuguruza ibyo yari yaratangaje ku mugaragaro, noneho yemera ko yaryamanye na Lewinsky, ndetse nabyo aza kubitangaza kuri televiziyo ku mugaragaro, avuga ko yagize imyitwarire idakwiye, asaba imbabazi abanyamerika. Byatumye umushinjacyaha wihariye wari ushinzwe iyo dosiye witwa Kenneth Starr amushyiraho icyaha cyo gutambamira ubutabera n'icyo kubeshya mu ndahiro. Dosiye ayishyikiriza inteko ishinga amategeko, umutwe w'abadepite. Warayakiriye, nawo wikorera nketi zagushije ku itora ryo kwemeza ikirego bita impeachment mu Cyongereza ku itariki ya 19 y'ukwa 12 1998. Icyaha cyo gutambamira ubutabera cyemejwe n'abadepite 221 kuri 212 batoye oya. Naho icyo kubeshya mu ndahiro cyemejwe na yego 228 kuri oya 206. Inteko yahaye ikirego Sena yahise ihinduka urukiko, irakiburanisha, iza kwanzura igize umwere President Clinton ku itariki ya 12 y'ukwa 2 1999. Ku cyaha cyo gutambamira ubutabera, amajwi ya Sena yaranganaga 50 kuri 50. Naho icyo kubeshya mu ndahiro, Sena yagiteye utwatsi n'amajwi 55 y'abademokrate 45 n'abarepublikani 10 batoye ko President Clinton ari umwere. Abandi basenateri 45 bose bo mu ishyaka ry'abarepublikani barakimuhamije. President Clinton n'uwo mu ishyaka ry'abademokrate. Nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, iyo 2/3 bya Sena, ni ukuvuga amajwi 67 baza kwemeza byibura icyaha kimwe gusa, yari kuba yirukanwe ku butegetsi nta kujurira. Ijwi ry'Amerika. Mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abakuru b'igihugu 3 kuri 46 nibo bonyine barezwe n'abadepite muri Sena impeachment. Andrew Johnson mu 1868, Bill Clinton mu 1998 na Donald Trump inshuro ebyiri mu 2019 no mu 2021. Bose bagumye ku butegetsi kuko buri gihe batsindaga imanza zabo muri Sena. Ese President Joe Biden azaba uwa kane ushyizweho impeachment? Ni ukubitega amaso, kuko ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 12 2023 abadepite batoye itegeko ryo kumukoraho anketi. Ryemejwe n'abarepublikani bose 221, naho abademokrate nabo bose 212 batoye oya. Abarepublikani bashinja Biden w'umudemokrate ko yakoresheje umwanya we n'ububasha bwawo mu gihe yari vice perezida wa Repubulika kuva mu 2009 kugera mu 2017, akingira ikibaba umuryango we, wigwizaho umutungo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu itangazo yashyize ahagaragara nyuma y'itora, Perezida Biden yavuze ko ibyo bamushinja ari ibinyoma bya politiki bidafite ikimenyetso. Nshuti zacu, ikiganiro Amerikana cy'uyu munsi ntahagihungurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi, maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakara.